Emilia Kofi, Nana Fredri Ajimai, Penifodi Pa, Nana good afternoon, Abdul Rahman, Alidu, Muhammadu Arafat, Salamu Alaikum, Nana Anoso Ewaha, Benjamin Akon, and so Ejinamu, and Edamasi Papa Asari Bediako, Godfred, and so Ewaha Sandra, Esiako, Godfred Kumsen, Ewu Mercy Sharp, Mom P, and so Ewaha. Say na yanya hogo bebre maya de na ya senior kende di mai kosi abakwadwo enso mai omode omnam ai bashawa o Facebook no so ombebe chiri nyamenka ho lady na bina praise enso ewaha Emmanuel Kwabena Sante maya de mabawo efia amoako agina na Modesta ni Daniel Aje Obapa Christi if maba ima salami lebene Matthew Amponsan yedamase ena oyini ni sons and daughters and so kende di na ye admin waba kende di aba abrefi aba and so aba Joyce na so aba yedamase padifo maledi de ni kosi tew maledi medawasi nyankopon so nhyira Nikosi ya ne se ejamomoa na madoye empaiboa modeka homa me nti ne nyame adawroma makwakoje award kesia yede ma men makwakoje aba yo na yede award me pacho we no create excellence movie award awards 2024 imagine best award Semi for mannequin canesha what do you say? No mama usika ne woso omdi we ni ma we nka o be me ya wabode jey wo ba nso ase o man hye ne panty Great Excellence Movie Awards Emerging Best Actor of the Year. That's right. Odi for Pokwabena. Thank you. And I say imagine I'm very proud of you. You did very, very well. Thank you very much. Now, Dr. Blazer Foster. Ejumewura. Minanasi. Onontine yesu eti baby. Ejumewura so. Sompa Nkomo so clinic. Ni kwasem. Sem ya betwe si. My lady so. Na omahini ye odubo achi. Ane. Manager Robert. Ana ekriwa wa nyina. Abrampa medasi. Crew enye kruwa. Crew. Usi kruwa. Manu ne fumye. Crew. Na my lady wadawroma eye usho so na mudi for Kobna. Amamsmakomanim timi gina akonya we so da my lady ase. Edu Wednesday ya rasta dazoa. Miame ma mene no na dawroma onkurukura yen. Abrochirefo Yankopon Shiramu. Ghana for Yankopon Shiramu. Facebook, YouTube, and now Facebook for you. I'm timbo be edin. The more young man, I know what Mima meba kope Serakoba, Nahima, and Yen Obahima, Nimonian for Yankopon Shiramu, and ne Magam, Yankopon Shamuna, Midamasi. My lady, what now? You're the one, oh, Midanasipa, bon dear. Mrs. Linda Yabua, Midawasi, so them Paibo Sika. Okopage ska anytime enti mame wadawroma medawase pastor eji ubia me de obiase so for be edanase papa me say ni malady e beyi medi o so be wu a o chat replace enya sim kutu mi sra so for mame fa mo sra ni bi odi for friends crowd tawia nyina medamo edase asem ebusuafo ye mame bebe na otwe atwam ye di na semo a na de kowie ya ne se na one ni ku ne ba ha tina ese boapayo ene okoton ne ba no ti de asem ni ma police ya kire no 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 so de animu mama me ne so yakofo no eti asem no wa prosifo nsem na mnum ade kura no pe wa betra ye de ade asem e de ade de bi me pa cha ye ko wo se ye ko chi mama ne ye ko ya wodwane onwane nya no kore onwane da be no odwane me hu no to wodwane esi maame ne aje me bana so wonfa ne maame a me dia me kobo ne dua ewen to ono a nti wa me ba afun amedi ho bia na woni akwa aye wani da ho nti wo so wonfa akola ne maame nti wa fa akola original client memra na we bombo krat me be pam na so de akọ asem on say we ba tan boni
onye bad bibi na na ha mi o bibi a hawani da na ha me be ma na me ne tie no me hu ne foforo kwan se su no de me fa o de fa de kwan so ma me yo nim de obeka na tra e de kwan no de fa so asem problem a me face abusuafo ma me no nya no kro nwane case no e pende ye be ma mu feedback no no to no nim de o keka wo gina mu be ma ne de me ko gina aduro so ese moja fla wo he wo fen so aduro be so ofin so konfo bi wo ho wo fin so new time na de free last week na ba tade we ya na so ade ase wa de okay se phone ama phone nti se de be ya be kata me ho no ama me ne nti na wo she we ya wonu ko gina aduro be so ai wo se ekodi moja fla ukun ya oba ha jam point woni ni kodi moja fla na mudi we no ma break problem no ye mileki nsu ye jai ama na anu ya akra mkofa be ma ne nyemoi be ma ne kra akwala ne so IBJ mo fa no ma crunch ne me na me dismiss case no van case nko na niam a wo de ba no e bro me so ma me fa nko mo nom na mo mo na be ade mo ne mo awasem no mo ntwe na minim se sa ade ni firi ho aya pam sa ade ni firi ho no ma ade nti na da be ma ne te ha wo ti an wan ka se madi mo jafla me wura fi wa te nsa ho nyina o watete ya tete me nsa ho nyina hwe me nsa ho ya tete ni nyina ubusa ne so obeka no class e ma asem we kura no ekotwa wa ahemfie na ne suma ahene ayi ohema aho ya dane no wodwane ya hu no e na omo se me ya me nko na me nkope me ho yale eti sa yale hwe ni mu ne sem de nyim akwala ya esan abesan enkola no sa woni nya de me pene sa me wo aye se wakoton wo se emla awade ani gu ye no wasan afa be ma wo fu e mo ne wo nyemoy ti sa akra ne so we owi anye ye ne tama so nti owi unya ko una kwaja ma nkoton do da ebi menton ni pada enipa nipa wo betimi atowi ase ne ema nyina nipa de se ase me ne ba wo ba ye no de ade ebi ene obeto de akoto nyame wo soro ade ebiem na ade ba no pay no pay de nti ame ba ye no be ma no be se me ne na ja awale ti wo se sa pam no ana broken heart bi wo ma na pebla na na da bi me de ye jai dia wasa wo sane me ba bi odi miti ko hye ye no anti edi me ne me manya o tina mo fe bra no me yenhwe se de o kan ye no kura se mu di me ne me mani nya no e ho ne de ye mo wa na ne ba ne wi ana sam ne de case no afa kura ne ya hyase eti mu ntwa ye enti ma ne de e ma na me mana kodi wo mo no kura de da ho anu aka esan ene kosa wo mo na nam so mo pad ye ni nti no na o mo di sika afam na o maje enso obi aja pad ye so de en fa ne sa ye dasi why yo yati why ye ja kwan why asim the case is dismissed next case on transfer na mo fra brante na mo ja fra kro no one ne nkosane na de ebo baba no ebro me so pe cream na wan na de ne kokoton no sa ade de si uso a honhom na wo kofle ma me no se wonye ma ho nto wanti akra ni kura me na ye me se na body senso ya wo mo body se nti ese a wugino edam no da wom se se de etu so de anopa body senso fe mo onu fusuo na ho hwempe efom ma se ni kan sa suspect ko mieso niam e wo ho ne do so ko why do the ochina ye nya be ma no a case number 1 Charles Damte oye complainant konongo esase right. Yes, madam. Accuse Master Salifu Wojinadakem. Order in court. Abusia for me client or visually impaired. Ani me enu nyina ehuna de ara ho se mabrante pa nso. Charles. Mami. Yes, my lady. Charles. Yes, mami. What to say? I'm copado na moswe. Boko ya Bible, Quran, snap we focus ya. Any body up de he. Patron per Bible. Koya sorry. I'm require Yehovah. Na se humanity me trace and kaka. Witness. We are witness. Emmo mona mo se asasem. Ye be ne paladisi. Ya, o de choko krofo da. Nyame ame asase ne de we disappointing pa asase. Mani abre asase fufura. Ebe wie ebre eye.
Okonsua Petru ewie wo ye dwuma bibi hostel number 49 no amount na wode won ye megu ho piao chase mame bodi eye me chas bikwa bible sasemu ame beken me nitro enye tro no krenko a na me boa me aw ade ya brantie pa damase Charles mame we ya odi asema be down mame Kafrate nyame ohoate mo die nsebi mo kasa busuafo damase mame papa mo chiam damase se mama me kwan se men kasa family how ne mama ne metumonim pacho me fi sanse mene mama ne papa ne mi sister ba ko ne netwo na ase ababonum na yede mo de ga class e kwa djuma ya na kakran papa mama ne de okoi o mama na ofim na papa no so ajani na ni sister na so film te na kam ni sister nko na de oho timi so ya mi sister no wule mu na mi so ma akokopɛ pa bia de mesi adwuma no bi kakran tina se madam fubi o yusu taxi to ko a no ba na odemako road so kakran na mdi hu kan de etwitwi na m so okay mesi adwuma me ko ba mineska inso to a ya na ye de na sei tina side me pe ekwan bia ye adwuma je lances de apeka ye de etwi Charles me pacho nti wani mi enu egusu ngene hu na de fita hu hwe wo mfie sei 27 years kasa nti me ye na madam fu ni che me ka atwi na me ye fast la de me hu ka atwi dia me pe dwuma ye lances kan so de nina ni se ukuta lances dia ene driver na obi wo ye driver na ukuta lances dia onye driver eti me ye na okay mako ko pesiment mo dwuma ni bi ede aye na mda lances na me ka me sister no so nti me ko ye no me enya bi anye na leche na me ko ye no sister me enya bi no me se mesa ko ti me ko ye no na me jabontia na kan piana boys na fo no mko kan piana boys na fo na mbusa mo se script ni se mpacho na we so na so beto cement na boys na yede akuyama no majiska na so se manya bi dia meye say loading boy we ba kunso at 30 pesos na 40 pesos cement in 40 pesos na so meye nti kwensi ade chinya na me ba na me bantam na tas ina cards ni na ide eja me ko hu driver bi na se masa me patrol be mfi de kwawa nti se mu lodu a fa me ko na ja me nya dwuma ni bi no so betimi na metimi no so kimati eti o lodu ya no frem so we enko na me se o me chichiri miti na me ko fa ma wa yi bia na tipa e coin ti e ko ene yi lodu na mintimi modu so semeye komo de me semeye tinka kakran ko bae na 50 silibi so kakran na so menya ya wiki de semi mi amani timi ya echei kakran na de je lances na so menya lances ye de ese mi ye ka mi peka ni bi etwi so fans na bebia na mo no trader for no na omu tim di mami stia pa say fa load black kumasi ni ntina mafo nim rino ni no trader no munim nti echire no ele mu kan ni twime gym lances no 2023 ewura fi mu ani bebleki na masa yo twa load no ma kanu ase menini be ye close pa ntina se load bia na no na yedai o mama ne ekuyi ene me fa boys mine na store ne yede dia mine na otwa webe ma kan kese ase menina anti na ase me pa ase o man fa menu won anye close wa unka so bi utwa maka na do veni beti mape obi fufuro ne na yede
akọ te se me no ye close said oh fam nipa we de ekobi man no nya chop money enti o twa ya no ye twa etene bas na yi bi wodwo so ene di bi ko ofin so enti se no mu lodu no na ase cement no to na ebia ya de ate cement na ase ate to mo enti ye na ka be 50 bas enti miti ko twen trader na me twen na gume nim ne hu na cement no miti wlem em ya chish enti na shi timi da akin na ma de ma so bi na shime eno mo yesem so cement na gumu ase na boys na se de mo ye de esre me no msa wo da mo ni pepla na mo ye de mo senti misimitra se me ni afita na me ya ni shime na imu yi lodu no ye nti ekona na misimitra se sa ntimi du honum no ma fremen jana de china me yese master me pa chuma sa 7 pa cho cement gumeni menini shishime ese won se me papa ni mam ewu mrs tanso aka no kwa hu mi mo bo wai no so me ko hospital no ba to de me ko yi enom si debi ye fan kwa agogo e bo back to agogo enom de me ni ko hishe machine mo ni ko hishe machine ni mu no enom cement na guwani enti se ade abaibu an se ade se ohuru wani ne de eso ani sa e do ko yi kura na se ohuru cement no masa se be ne de e frɛ no doctor ni kwatra no so virgin 8000 na edrobi obetoto egugugu onum no 3 no so wate aja no ma mini ho papa ni no so ka so kwatra kwa 27 years na wo yere me pa cho debi mini yere pa cho debi enti sen case of kwatra ma obehye dem sa ma na yede I stand to do bebo ami so me dana se no yi me buy to yi me buy no timi da me hwe nim se obedai obeba bua me naka wakoko humeni so amame timi ko me frefre na masasa no so ati wayi na be 2 months 3 months maintain ga na me bo modi ama me sister pin ho on se me da me ko amenye dai me hu leche na me ni na chese e ba sa no wani na kata na e fita hunu hwe mu hwe se ade na e dai eshi ne se wani ni so doctor ni say ba bibia be fine asami see at St. Charles January mo say no wani atimi afra sa say fan say ye be si mu fan say January mo na abrantia na wani gusu a wo ye wo January ya wa na ni friend January mo ase me se me jai o me so I be jam pelo ye bi mame na ye friend me pa cho ba hospital ye nko ba ho achamfo ba ma ya de nwane agi awodu be ya de ntwom nika e ba kase mu ya de ya obehwe me to kase mu na chia ni nyina obehwe ko to je wa beti won sa no timi nyina ekukafie bi atu na wosi ewuda Dr. Babe miama ni ye hwe mawo 0244988004 chamfo bana ya de nyina be dwane Dawood aba clinic said that ko Dawood doctor we me penahwe fertility wa ben unum penu wapono hwe nipa unum 360 no a fa intimate ni twitwi na boa wa moya de so enu chese ye ni ya wodwo so krapa ne kwasem 0241244012 Dr. Dawood Faith Omopata clinic enron ketwa oposa wani pebi fegu tete maso ade wa kire wo kaye brother yi ohun ntema ye ko face stroke na ye ko yi ayam konti se ni moko eni anka eni abrobe sabra ma ona keka bom se odwanan ye pa cho wapo ne wapo so ye ko pa ya po tishi wato so afi diabetes pressure bomodin sawoni ma ne ko mayale ne nyekese ahene makokoben en Christ otuo manteku junction takrade anaji police station bogoso American house ye do fi drama open memenda 0244583859 Gentleman Dental Clinic wosenye onum bon halitosis afam o no still abro no sokoi wosenwa ne friend piece me quick afase no blesses ama wosen akom ye be you go afase na hyehyase wo siase enkonkonene ni na wo sen apron so pa wo pekese aisa wo sen apron na chekwe emwa wo tena kisi mabawa no pekese kama nso e dia ma wo besi gold we si silver ya wa report junction total filling station echi techiman
off Magazine Road and Crinungua, Takrade Piper no traffic lights. Fred Doctor 0559-139-582. Judgment. Meko Canada. Meko Expel Group. Meko US, New Zealand, ready. Germany, mini passport, visa, scholarship, papers out the na fe professor degree 0249-000-448 Liberty Conference in conjunction with Omahini Ministries. Liberty Conference June edition I shall marry Genesis 2:24 was we a singles and unmarried conference one worry wawali ai basa we here wo modern 29 mimi Jubilee Park and Opaninsia Mr. Betonium Dikin Samiban and a famous Osibra now be Shra. Oh glory, hallelujah. Bishop 75 Additional marketing papa I room the dayansa the reshawn the I wedding engagement Abyss mackerel Abyss sardine room 11 Nana Santua ho the show come 0598585219 Power Specialist Heba Hospital Bank Kasa count to America hepatitis ABC fatty liver sciatica enompem compose fibroids kidney Kumasi Ofeyase Lake Busuchu Road Hospital Yenny Joyce Filling Station D and Mukshe and Kraita Credential 0244-544-422 TIME 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 malaria pain Jamuato and Tonto time HH Esasa Gibegriba Mampele and Sabidi Tab HH no 0244-417-669 Joycam Roofing Company is ready to tow Obey June Obeboso July and Utica IBA Seflo MSL Standard any allo the Boswa Mount free estimates and so 20-year warranty and crying Tajima Sunyane Tamale Boga Wa Kumasi Sokobai any Ampami police station there 0540-125-817 Leicester Ghana Leicester Ghana Nya pad bia na pad yes you heavy flow extra long and you want minty watch out party line and a bag ya shim bemo ahuni die na kama obra ubu 0302-235-295 okay tia baby otu for state Kangen alkaline drinking water soup energy we ni papa dia num super potassium alkaline drinking water iron also no efentinim nipaduanim bema okoma na bodwuye baba sa na wokasa obawo no ye wo brama UGC ebetuase New Road about route nkwantare so 0241-449-191 Charles mama enti abasa no na chese wo frɛ papa ne so face kanimra wo se de se ono no yes no so ka so beboa me no e kire no na ekoye no mi sister ko no hu no na ye dwedwe ma na ebusae nkra no na asem adwuma na me na momafo numbers wo mayi ni so enti me na mkofa akole bi betra me nchen na me so number ni na e cast number so bia wo so bi on frefre ti wo frefre ya me nya do baba ko na me bo mi di no so na ho te se na me so ye na me so me nya necessary fu no so na se obetwa mu hu no ba e kiro da bi wo frɛ no to do ma me be time kakra na won fa hwehwɛ no na me so mate ti be 4 days bi na me frɛ no so nya number na me frɛ no na frɛ no de ma me to de baba me dem anya dai ma frɛ na me dem obi ya dai e frɛ na me tin voice e bia na me tin voice na wodum phone no kire se wo na so be boa me ama me ni no na chese master telephone na ya na cement ne ye ne dia ono no ye agent say envan say why na cha so frɛ wo se brabe cement ni bi no se ono me de me ko
cement factory se me kwa kope adwuma ye eti why na ye adwuma o cement factory ho cement factory on China for nde omutwa na bibifo no se embe ma wo ba beto cement ma wontimi kwa China for no no direct eti wo na wo lodu ma hwan memi ye boy eti na hwan na obefa wo lodu ma no me se wo twa wo agent ni twa maka na on na ye kwakosoa ne ya jiska every pana aha eti why dia na ukosoa ye dia asem ba yi we dia me ne ekọ efense mampon eti unim ni pakro ni ma no nipa ukosoa ne dia ya ekotigu wani na ye hwan ma bi na me kosoa na ne din no na sa man no na cement ne ne dia no no wen ma ne dia ono no ba sa no won se wo de o ye boy a wo ba be divie pa no master salifu na se wo si ono na ese oboa no e di enti na se ono na boa se on se ono no ono hu me mo bo se obeboa me enti enye force Charles me aka sam kire wo pra but me show we meka no kra kire wo papa no won frɛ wo adwuma ukodi boy wo ho ye woni pani bi wo ho a ko be put to human face no aka say nipa ho asem enti memmoa no se wo moa wa ye mfa no mesi TV so se by force se wo boa wo what did me chi ase 8,000 no se ekwan wo ho se wani ne nse ya ye be resist kanama by some me ma hunu no kore no se obi amfrɛ wo ho enti wankasa wo safety no na se wo hwe ne yie na odi kura wo nsem ukowura ho so ukodi boy obi amfrɛ wo chase but ye before no ye nipa bone ana papa no so maintain na se minim de enti a wo frɛ na wote wo ka wadum ofun ko yo obi a esese wo hye human face se abrantie 27 de me ma na ni mfra ana se bi ono so atintru ho ahia eti amoa se doctor ne se yenye scanner ndazo ho ba cho se yo horoswa be kama kwana omse ko nyanye ya yo horosu na ase ji se bai omse ye yi de agogode e bebi abeti na se horoswa sikare yese 8,000 na bebe todru 38 yem pese sika no yem rezi ma na papa no yem frɛ no so beboa yen afan omoa ya bate ne lawyer enso be kasa na yetie lawyer ne so enuma asem lawson mo koye adwuma mo nwene mo nkwan ho mabunu mo mu ni aho kire na chi o ne nipa tiri mo din na me ko bibia bedi minim ko bibia bedi anti se gbado nsaba ko china num na minim se ka minim nyabo tre chance nyame be hwe wate 8,000 nyame nti ebe rezi ama don't worry kache wa habo se 4,000 bi na won ho no family me on fama na fabre me ma 4,000 na ebi musum pe bi meka ho nyame ti ase ebe tua ase listen eni nkomo nyabo tre chance papa yankasa yo ohini me da say enawie nyame insure one on pamfo juma mudi ana mo sompa mo de esoma my Ghana na ebi aka asanteman na ebi aka Ghana ni yasina no ohini nyame insure me mamu ene adwuma Lost Herbal Center Pomode Nkomo ntine na wie me hwe mo dwumadie yi ohini ne be pon jo betna se determined is ahodo ne ade apomode ni ho a untumi anya adwuma ma ne enwie peye ne santi why ni pay obehia homagye wadwuma mu obedidi obanom na obehia na sebe na atenka ne akona onipa mu die a awose ehwe adidie yie awose ehwe onnom yie awose ehwe enne yie awose ehwe ahome yie ne tebe die nkwan amen ne santi Lawson Herbal Center yani pani kwankyerefo Dr. Lawson Chairmanu Abuakwa Kenan Kumase Asantemantamu Ghana de hye ofie amana ne wiase de pain na yaboban mo ma enura hodo a esa yade na yaboban ma nipadua no guso a wadwa so ba wo so ye oba ana barema yade oho yade ni ho bambo ne apomode ahoden ti Lawson Herbal Mixture also numbi Lawson Loke Mixture oba numbi na Lawson delay man de obi an se barema o ye barema enso o mema ye be wie peye
nebe wie mudia a complete man is about the complete prostate wakwa na also to chimano ayo prostate no shannon so na it M1 we don kwame lost herbal center yenro no say herbal shop pharmacy over the counter and a drugstore kono body say me pemane merima dro Lawson herbal mixture e bien tinimu ma komatumi boyiye na emoja nso tumi di afro ne sane kama de padwam na onsabeka open Lawson law care mixture ne adru ama na merima numbi e ma ne tu enam ensa ade nyina samane kwa hobia e metre Lawson delay man de merima nko amu amfie de nwotwe kono na tumi anumbie na ba akoye nroi no ama down so ne say maka yade oho yade ni ho kwan say otumi anumbie e ya frefre na openchemu bi a 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 no ajimu nchiremu no o Ghana chairman onia plus 233 242 133 577 plus 233 242 133 577 and it was plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999 no ajimu nchiremu no mikromesa memedro Lawson delay man capsules Lawson delay man capsules Mary Meldra mema muntie ni yi o ya barima na wutie me na da dwumadi eso na wo enfie no edum watch 18 konkon ade ahodaso ene bema dia me pa wo chew down ho so boban ema prostate boban ma odunso twa sebe ya begu nso kama wa abra wonchim na ebi enkem na wonti ya wonti kai say obanum Lawson delay money bi mema bre enema bre pa ma pi na sebe adwuma no ene kura mema bema de obe bre sebio de odi ahwefie de santi mema ye koto ye pegja ye kukuru ye tena ye gina enyina ho adwuma empegja adwuma mirikatuo enkoto sisi no de kura ni padua sisi mu kro nyina be wo afri ho a Lawson delay man capsules channel so ebe bien tinimu kama eba sana mo gane den etime froko eba ma hoden so etwa da pem how bia emerturing trapod di wi a sima edunu machi ofa Lawson law care here kakra why you tupai ni mienu na de anom anu anu no anwumre di the same thing tupai ni mienu na for shodo de anom anu anu no sa prostate cancer enlargement inflammation ebe nya oda channel so ope bambo mo ahoden mapomodi abeme odie no Lawson delay man na mpani say edua bi anyini a na epo ebem ebia fe ne ko animu ahoden no ekofo yade be nti kokko mama ye mmerompem diabetes suka ho bi ye mpa yade bi asamatie say yade o say anyini o Lawson delay mo no mu ahoden so awie peye eya frefra 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0248 619 999 0248 619 999 makabema odieno boban otuade ase no Lawson delay man men kofansuo fan name no for Lawson law care mixture ye wonsuo e fa no madro na nsusaso no so no etimi ye de enkoye ma for double triple quadruple action no for Lawson delay law care no Lawson delay man na onfa ensuo ye nhya no nso wo enfie edu enwotwe kwade a wo kwanso otumi ye de enumbie na etumi so aboa anu wachi no ye hwa ma ne memedro Lawson law care mixture Lawson law care mixture edro ene ma we asa fana ne dia shita the virgin doctor no juma Lawson law ke die magana manti no me jama no mo ye do eto esa de nto ba o ma asem no be wie peye
ebewie mudie ukunu bedow obediwni awade ebeso obi ntem asem a emai Lawson Law Care Mixture. Lawson Law Care Mixture. Enua bena, enua hini, ninkomu, ene dia ye, infection dia ye, yempedi biatie from bacteria to fungi to yeast infection na be kwa. Lawson Law Care wase e cow. Ya hono show self e twumako na ahwie e de aguo watenka e kofom won be madana mugya nkwa na e2 wo onte dempo mesraw nom Lawson Law Care na obedi mu adanse abofanto miensa pe e hyehyewo e kekawo pampan na to betwa mo de mu adanse mema so obema na efon ehi kitikitia na eye enso efrim eba ba box na kekam kama sobio akam tantantan a enye nom Law Care na se entu na entumi emwa oyo ba o makwada nufu a untumi enum Lawson Law Care ne bi unya enfie edumienu no atwe ho e de afre ho afrefre mu no yanko ahoma ne so 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 acha be so kwayo so henini Lawson Herbal Mixture ayema ene mary dro sabe odidi na no monko ade a mentwen ade se na wonu bi da bio anwa nuane srade nuane anajo edidie enamono mojanam mesre yente so ne koso mobile me pedua na brede Lawson Herbal Mixture AK chire na yade opomodin se achi ba channel se ne no obipi ene kosoro una tika kra bia na wa bro akoma na bob na ho yiraw kafra why can sell so now so betia oslemo naturally without any side effect. Lawson Herbal Mixture manumbi kuma potemu KNG Herbal Apidank Misty Freddy Mens have made some enko adia osons on sabeka asante mampon yanko sewa Herbal Shop and crying your kind drug lane 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 Lawson Herbal Center you come say buaka kin ho and they di Juma Lawson Herbal Products I say mo asedano eye inka hani ne medase yame adoma abapa ye odasene ye dase Dr. Lawson no ebusuafo ye nua Charles asemu wo hwemu pa company na akoye adwuma wo ho no Chinese fo no company fo no omo mom na nesesenka omo putu safety precautions bi wo ho ekwasem edema omo a eba ho ebe ye adwuma no Sompa Nkomo me na me host you crying some 4,000 my god for 10 million me ba September 2 so send 500 wonderful abusia abrante 27 years there mama maye manani nsei eni panti na ni po mesra mo obi a wote menka kakra bi ekura wo September 2 onyamisha Nicholas Asante mo famo de amla Lex me nua ba ma Lex Mr. Fojo, ufra brochira banka wo ba me hokra ena me ko empacho Lex me srewo fa bi breme ni emfa nsoso na ye ni akire enkwa agogo ho yesi ye di akire ade akwa agogo ho okoje doctor ne number ma ye ni asendi sika no e di ama doctor no wa ye di ama no ye mfa ma na vese obi se odi bibiduro bi ba akososo na akoyesi one time enti mu amu hye ye chichi ni ba bi ebeye yesre Sompa Nkomo 4,000 idieni September ascend 500 mofan bin so ajanka abranti me se champion sima mienu so mami abi je fela ya na mai me waye no wajina Sompa Nkomo anemo ya waye no onyankopon obehira amen abranti baye o starte ne Nkomo no nanko ya chia ne kakra cheso ko pe bibi ne di wanko pe adwuma na 77 unimu no usifie ufa cementa ko for transfer akwa ko yi sebi store no anya one na hye
enti no babambo bi ani ho na sene unimu no Ghana so no ya insecure enwuma bebre na ne okokoma ne se ukope bibia dia wa na akro hihye bia ni ho enti ne se sanefo ne dia sabi sene wo ka no kura ne na waka kye no wande wanya boni bia eyemwa na akopeye na san aba te se no ka no eno anu aka no kura no eno anu no se no efense won si dia todwa no so no se amanfo ebeboa na emom no ono no ma wonko ba bi no omo Mr. Salifu no edi asif se won wa ye oboni won frɛ won frɛ sa enti no ne waka no eno anu no amanfo ebeboa owura ama woni no ati wati kwa kuma tu ye eniare ho rade ebeye wati yenimi ye se wo ba sompa se de ne adwuma ne ye ne dia ne se na akoma tie ne se na adwuma fo no so akoma tie wayi ni aka no wa no ebe surprise o ne wo pene kwa no ebe bro so rade nshira lawyer obri ye bo a ana obri bo ayo lawyer obri ye bo a wa ma ne so yayi enchimuti lawyer good afternoon. Hello, lawyer. Hello? Hello. Lawyer, good afternoon. Good afternoon, my lady. It's been ages. I crave your indulgence. Yeah, we thank God. Manya issue be na me pesa oboaye kakra. Abrantie, well 27 years or say eya okọ Chinese phobia adwumam. So be fa cement normal load. As wako pele bra job wibi eye ena wako baako bi omo ko load ye omo so ana se na cement ne baako to ate ode ne t-shirt ya ne tugu nanim eno ano no nanim enu nyina afira no omo de ne kwa agogo no omo sinka ye nya 8000 ke betumi akokoro ne ni so ama nyame aye nadom enso sika no wanya na ono no peso kire se agent na omo koye adwuma wo saa Chinese ni lebra ho no Mr. Salifu no nkesese otua sika no edema no ba so frɛ papa no ase na ada bi bem wada roma emremu no ye betumi ahodu papa no cause ono de oye agent a ono na ase se ono ne ni ono no agent no na dwuma wo ye ne sen Charles ono ma cars ne ko fa cement no da bi o se wo pa bi ato a ono di animu nti ono di wo di asem ko hye ne saa me de eti lawyer say why na emrem ye pes ehodu na Chinese for na ye omo company na se papa na on de obi pesement ato a wo direct ne se kotobi no. Oh, okay, my lady. But from the interpretation I'm getting from you, and the ministry producer hono boybra. I think from what you are saying is the facts. Respect for my lady, run any case. Any case, because phenomenon so case. The reason being that, say, agents in a car, no access or media. So that means on your official employee of the Chinese company. Occupy labor job. And now on and some of the no when the agents they only go there when somebody is offloading cement. And yes, I say you should suddenly call quite a subo like a scheme. You know, could you agree now prayer? So me for some moon frail. Baby. The way you want to pray the way prayer. It's can say be a nipano na obia human face be obetumi akase obeboa wa moa wa untumi hold no meboa. No, you can't hold his boss. Okay. Nanka meaning say Chinese for me and engage in the service. There be but say okoho in a capacity say oh yeah go boy ya dey omu check na ho. Aye. Confor before mu load dia. No ma load. Then the Chinese man will be charged for negligence of provisional payment. Exactly. Yes, but in this case, Chinese, only when you sign contract, it will call the third party related. Ghana law report. Yes, Ghana law report. Alata versus Mame Pramai.
power any obi a wafa ne pa and now what fan in yema say free bant mejo mu say race course and that's why me hold ya ko jani when you feel all from amena bro sign no of free ye what yesi from na o petri ya ne 950 ye na ma me pra ma ne person ka say me de ubeyi nyema no ma me wie na wo pia kwa no wate ahwe mfa me ho but the court said one are the be refuse one for nipa ne bo ra ufie na be friend yes it at that point there is an established contract what friend am manage and they me pay ra ufie it will say the room ni tie ye mu no the safety won sem sir the big to na hwe ye school no o school that is another Ghana law report o do back school na school for pon na ye can closing school for pon school closing prayer no on such a need for movie or typical conaka bona if it's a because conducting a process hours in a term it was such a need in some humanitarian said yeah my lady walk panel or panel beso because I buy brother send you two the two nippon now on your closing him obi dia get boat team power or panel so okay it doesn't matter you are in the premise of the school okay run in the case. I'm sorry. My lady, respectfully, I mean, you know the facts of law. I mean, you can still find a way of helping him out. Exactly. But I think and what he has no virtual case. Yeah, that's it. Right? Most grateful, my lady. Thank you. Lawyer Obri Yabua, all the way from Flagstaff House. A whole my friend na menina dim komui. Asama me kan no akan. Charles uni case. But here ma wani nse wate. Unyamete as Paulina. Di meda say 2 minutes ye nyina ye mfa ye nua ba mai di nya afutusem are ho de ne nso ye mfa nya afutuo se wo ho no mo a enwene sebe ekom bi ade wo ne nkobɔ nwura wo bi adwuma mu wabra ye mfrɛ wo sebra na ba ye adwuma se bibi kɔto a company ne betinya ka so onimu wo ba bia wo life nyina na sei ti mesre se obi ye na adwuma na wo mfrɛ wo sebra ho no mo a ana woni woni adwuma ne ho hyehyɛ ye bia sabe men nwene kwoma ade wo ne ho ne nkobɔ nwura adwuma nim na sabe obibi enkoye obibi koye wa company ne beyi ne ho afiri se onimu wo ba bia eti yemfa nya adesuade na mesre me mpaya na ese ye bo se ebia na nani bua ne nwui se nani bua ne nwui di a menye doctor de ba te betimi aye yie by 50 January be pom san bere ani no akatakura ye ntimi hu ade no enye de aminim se nyame mum ana bi ebe ma ne nsa so ama ne ma aye aye yie because asam ne di kan to no se bia enka doctor ne timi nya aduro ne ntem e de ye no a e bia enka timi ye dai ete na emom ne me sene nyame ne se bia e beduru ho no nyame be ya adom na e benya sika na e bedu na bia ni bua ne nwui because nipa de wo kan ya ne wani abra wo ka se wani be fra ana wani hu ade bia mu nipa dua no enye mu abiem enti anytime bia se bibi ne ye ya sabe ani de ya mom ya va ya cancer ya dwene enko ho yie because wani de enye fra woni padua ni nyina ensi pbm na wo life nyina aye dey aye basa enu ntina me di kan ka se adwuma bi ni na wo kowura mu akoya hwe obi okoso asment afedi e den na asment atimi atu agu nani a nani aye dey atimi afra na mmom yesre yatiefo ne ahwefo ne adofo se madawroma momra na momeye moa na me ka kire menu acha ase se fa obi bia menyame sabe enya duru se yenye nkomodie wo nkomo bi di kire nyame na befa yatiefo so aye omoa na nyame aye adomama wani natie my lady me da ase my lady me da ase my lady etuye honfo na ye nyina ya saso abem yankopon hyew sky wo ye nyi ska betesa enya betie sika yankopon hyew se onya koma patabde se sky wo se famwa enwa be man na naninti nani beti because wo no obi kwa no nani no ebeti na me ka sa abranti bi a obi ma na adwuma wo ensu a yitwa no such as water no yesi adwuma wura atwa bo ho se yemfa phone ko ho because eja enhia phone ana wo fa wo adwuma no so ka kire wo se emfa phone ko adwuma no ho minim se ne girlfriend ka se obefriend no se de yi o twa na ne girlfriend friend no ne ye call se na ne se we no edensu ayina no machine no etwe no e ma ne se we ti echiri no obo adwuma wura na sobo yesi men fa adwuma ko adene ko osim de be ko ana adwuma ne ye yerse ho na taye ne yu se de yu adwuma wura kura ne waboa wo no sabi se nyame anye wodo na so na anta na se onsa na metua wo no ma onsa na esini
adwuma no aso ntimi mo wa to se so kokota abrochire ama kwakofo nsade to aso da bi etu ya de bi afanyansa ne nimde to so de me host ka ye no fanyansa to adwuma na wo ye se adwuma ye ne ye pre ho sa da mic ne ye buni pon da bi ye buna de ne ye bekasem fanimde to ye ma akwansa ye adwuma wo adwuma na wo ye no wo yi so adwuma tactics kakra no yi so nimde tactics kakra na abo ano ene ne betimi abo nti ye hwefo we de enyuntini ne ne nya adwene o se ye mo nipa bra wote ase mo ma ye ne mu ase yesrem ye nyina be support bi mo so mo famra se na me host abie kwa no nyankopon nkyira o me host nya me nkyira pa me da CP me pa cho number ne 0598 559802 momo number no abije mo fanto so ma me 0598 559802 me pa cho mo send ya mo ma message say wa send ma me message wo me line issue say wa send na ye hunu 059 855 9802 say enya 4500 yes re sikano Charles ye bompa ye se bedu china na wanya 8000 but ochina bra monko konongo ho agogo ho na monko gidro kane number na mon frem fama me na me ne nkasa na yem send sikane man straight up na onye ma ye mpese ye de be ma mi koyi bi akoto mot mi koyi se ochina ne sikana ye ngunai so ati wase me twato fregana fo na wiase so mo meboa yo medamase me pamacho wiase afeni na mamo abrochire me pamacho madi sedia tumano mu mobo mama mani enfla 27 years emnani na idamenim pamacho wa mu mobo na mummo amene meninti empokula no minyamba kokula na metim da yeduma e dia hwem medamase na on se so ni hwan neti me pacho mi sister na meninti no way on pacho ono so on se padie na okoswa ayibi ma okohwe ma kanisisi nti ono so on se na mo ye defo me pacho ya santini yo nyame behwe why pacho yo ebusia mesi afem number ne gusu no why 0598 559802 mo September 22 the other family line so mo amuni media nyame hram amishra pa na yenim se bedu kira no 8000 die yebenya wo so around ho na person de brain Sompa TV so betra so na obi ahunu se wo so aboa bia magazine for yes ram 27-year-old boy de ye dream na ni fira e pa mo chew mo ayen so ame mantem magazine for Lex edum for Lex ufra bro kiraba wo se wo besra me Lex jiga na betu eska nyina ma me unu akoche mo to mo nkwa sole 31st night nkwa na mo kwa sole mo fa we nya salaka na nyame fa mo ban mo nchemu mienu unu akwakuche o tie me wo London Lex nso aba wo tie Bible school me pa chawo me sira wa mo nchentua na yenkote enu ye ni na 27 years da benda obaya desoa ye pa mo chewo ono o ka sese na nini ba kumpo ye man na ebusia yenko computer so edwadi mna yen try case number 2 no eso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. One way sciatica expert. Why you caring? Reading. Asking.
Bishop 75 Enterprise, Mpemprade, Komade, Mpetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi Yawon, Esipejam, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares are all droning in our Bishop Jewelers. Yenim Frititi, where din Somadia Jadada, the eye, one on did know at song and Somadia. Say a wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 Jewelries. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Barney Pem, one Sicilian tea. The other best show us, the other bet 2 home, the other bet 2 on Sat, the other bet 2 on 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and a Panonsia, Copem Renosia, a Bishop will be more open to do more to any Baku Bakunia. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why you caring? Waiting, asking. Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Hey, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name much shemeno. A moye titi. Means me pon sorry. Who name one? Me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Namo na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Ye friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene wapo na sorry a wo complain no sa wonum 3P a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma manofo anansa nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 yes me kwa kama sem ana mi ride meddi me say me wan say nipa nso nya me di ko be je mi sika me from kra mo fa bi eh ya se kra di wo mi na urawen ura ko na sika wo di ja me se me from modan so ko fo bia be di from mo fa na ye na munti Joy Chem Roofing Company Limited kan Joy Chem Roofing Company Limited omo na ko for the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye di bodan so afanan be bia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha be so mo Ghana bu mesi na me ko kire me bi o factory no Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa biana? This is my secret. Give us P capsules. Emma wa won din confirm na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu was mama. Ono enemy lawyer. Enti wo lawyer no na hye obotom. You never work out if any give us cold capsules. Say yes, is Yare and the walls. You cold did do nip a dream when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules.
Meme wadi ifie dun watwede kronkwan na efa. Give us core capsules. Apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne ifie dumienu nka ho. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa. Enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a yede aye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwa kade enu hu dwaka sepa ne ko di brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me bra bo ye Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan sunray obie timinum bi agisa apemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atom ye kojinsa no dwuma tetia was Skill Point Training Institute. Skill Point Training Institute trusted the city heavy duty machines, surface, the underground mining, forklift, loader, excavator, backhoe, dump truck, auto mechanic, welding and fabrication, and health and safety. Our hostel facilities, mama and mama. Now we of course are my baby koya attachment. Afei on my operator's license, NVTI certificates, little small year. Skill Point Training, Wakumasi Ahensign, Wasi Owakunka and Crying Opomblo. Telephone 0598 216 393 0534 814 313. Skill Point Training Institute, where experts are made. Yama phone ya telephone nyina akwaba mi se ebimo asende kakra. Okay. Yo, obi send a message way from your general manager and casa manager Robert or say guy no oboa onko e mo friend my we dey so waya na wakoma ko show soda na o send girlfriend Freddy for mo family na yemusa no sika ne so wa henti emfama no na yehunu kra ewom Peter Mankwa 100 cedis Owusu Samuel 21 cedis Ataje 100 cedis Ekuya Ozadum 50 Juliana 200 Cynthia Nanamwa 30 cedis Akwasi Kuneduka Echwe 51 ena Audu Idrisu onunso 50 cedis nti yeja omna na yemusa no nasem no okano se eye no kra nye no krenso anachese ye hunu di yebeka case number 2 oti ani mo onko fa ne bra san de encarry case number 2 no ye kata eho mafre no ojina so mani ngina so na abrantie ye na agro so no asembi hu show we die omo hwe ne doso na intimi mwa ufa na yini si ema no Charles when you yale by work on radio station bi so da kanukro na nipa bi ahu woko he
ayi satam na menini yes anu na gebi na na me o koka kwacho bi sai amna twa aka no oni na fira no nti me kobono so bo ma kosuo ese menini na onimu bi ene ko ma kosuo yes wo girlfriend uko ma kosuo se wo girlfriend ena afira wani na fe ye den na koda na cement oh ma me di ane chese egu meni no egu meni na again me kun sa ye koka sa no Charles kanokure ade a wo be ye no me di ntro tie yes uko ma kosu show so say o girlfriend ena afira wani ena me say ai uko kan sa asem no ho em ko kan ho ye den na fe be da na cement wa ena me chese koye sa no ade na koye sa onu ko kan ye no gen ko ka che gen ko kan gen ko kan die gen mimi ni yes ano ekun ye no the case is this miss mon kan kure Ghana for very court atas ma adanti na ko tena TV akoso ko ka se wo girlfriend na afra wani na obetra ka cement na gu ani etien ko fra wura salifu enko je 8000 ma da bi oti o mimi say ade ni ye no ena girl no eko ka chi obi na girl no oye wo girlfriend Charles girl no your girlfriend girl no mini na tene jai wow ona unim ti Charles wa ma mesia fem da bi oti o da bi eya obi a wani afira wo pemwa aturo bi ama me kra me dia ko baby say pen bi eska na me hwehwe no manya manya ni nyina akoso no so aye na fam de etimi so mento aso wo be pepa wa no cement me wa wo si wo girlfriend yedi yansa Charles kwanu tum ya wo so adoma no asi ada na mon kanu kra sa Ghana fo binom mon kanu kra situation bi ba pe na mo dey take advantage ada na wo yesa ma me pa cho de man konko sisi ska wo na wa ko sisi ma o de man na ko kan say wo girlfriend na afra wani na me say me ade ne ba sa na egu mani no eno no ko ka di komo kire obi na me de subo ko bo say na wo wa kire say me so da ye obi na woni say me da na me da on ma na me muso obi ne me ko da yim to de nsa chance ko why ko transfer ko ni mo mama me see afem ma mama me see afem mo ba ya mo nka no Debi o me chese ade gu mani no egu mani no ge no na ko bia na me se na sa dia e na mani na friend de na uni hu de mo nko ni mo ye ba mo sore me nko ni mo ai ejuma we case number 2 ya ko kata ojina so away Idrisu aboko complainant kata ena oba no so ye de Alimia Priscilla yanko kata ho kotio no so ni case hello Idrisu hey hello MCR ya boss why hello hey hello Idrisu yeti ye untimi ntiatia musa wo hello Idrisu mon check why abranti ama menu mu ato piwa galak misha ko pebinom na mo ni pedua no pacho pepire onasa tatai kase mroso ofu ayekatu onai ayeti osododo ko pebi efentinim no mpenim ebem wonya hoto eye 3p garlic mixture so no madu ya oni pedua no ACC ni pedua no ase ayi mogedu na eboa papa wo baby eto no bia ubinye bi no wato ehwewa epai 0248928824 Ghana Grove me pa chaw pa adwuma ye ufie no odum ko ababa wa brantie fa fo nen kan ho na fa bi pa ne pen ginamba no kan ho ebebo adwuma okrom na nso ko na kwaji wadwuma ye 0308255775 me pa chaw edusa ye ba misha ye ma me edusa no se madansi ni etu ase Brahim untimi nko private ni pedua ni nyuso wia edusa malaria enu de nunu malaria
now the ointment na massage come on ebo yi pa edusa natural spice eno de nom na wiane anacho eboa na bebo na bibi na sisi so beda so de no 0500 110 115 give us P capsules give us me security ko pe bi nom the what me gina ma chi si men metim keja o bredo to give us herbal o jonsa o bre nunum bi sisi oko tima ko private na okoko ni na so free ni pedua ni ko capsules no na emu na pino so am why bema nkwaboa na ewu no be ye kama give us about Mr. Malaria, typhoid, jaundice. Wonu mu ato. Untimi wafa GC no. Ene capsules na bo. Na rashes bia egu ahifie won. Ama hoye kama 0543222470. Prophetess nyame cheba so. Wa big dodo abofra yi. Ewie ebre. Abofo direchi. Omo kana ho. Ede ne ye. Se de okọ nim. Ane. Okuta ne poma. Sa. O se jade bia bia mekwa no. So that's so bonny. Yes, and to be no danajo. Abochin katasem. U kidney who are prophetess. Yeah, you are what dear. Yamen fanya meche so. Too much in the 0535 897 0535 897 number ni gusono o frenwa eno so kata no manya no. Ana still akata no enkata. Eya semu. Okay. Yenya kata. Abije mwanya no. Mo ama send this can wenya we. Why? Mo de entro no obetwa e nani de afila. E no kore se nani de afila. Enso eja benden. Kata baso. Hello. Hello ma. Mira etesai. Monyado na maso. Ya ho ye na de kata ho baba ni ho. Baba ho ba. Wunyi uti kura wani mu anya kura. Ya uti. Why? Adwuma na so yo ma. Kafra. Na wiye ye de asem na de abedan o ma me Sompa Nkomo yi. Na wiye de boko. Aso tansira nya boko sa. Kafra. And say last year Sunday about this time yana miya about go field and the messi ne pa for our dear pasenti open summer and the menene didn't come na mega jensen adia o ma pa na me ko na abusia for and the Obama my friend now the student Emma Busia for. And the Horona Benin didn't come on society. A Horona make a semi now a year operation on a so and you know, Meccans and Sadianes, so I say, be between Adria, on country. America say meeting me up one. And the daddy and I do no. Now also why you could move the water dog more than catching never be and you know Meccans said now also now or Charadia until the way out of Charadia was up of and the Meccans and Azadia, my border manufactured by the former or Moya Humana. Yo, Open a summer, Emma may go on Bibia. And they are all the thing there's last 5 months here, Trumia, Anna, Yagma say it. And every home, my friend over, yes, or no, there's a or no, ono kasane pen odi frame anaso ono kasane pen odi fa enti akoro na me busa na se na presa na adi enti na me flower onfa yese wanga sa wo choice na awede ope ko ahono wanya ansa pa bia me enti ahora ya ni tuka chance so na se
yentiment to us, but when you're the only man on me, who was of ever. Now, so, or sorry. And the Okacham so, Olam, so. And in Olam, on the channel or school or more. School in Japan, you or more. And the owners or just behind them, and I'm sure Sergeant, you won't behind Dana more. Na the obesity are on flavor. And see, operated Dana or Yabi, no catches a dano heavy. Now, or say a year 2,400. And the hormone, the sentence come on man got to tour, and when you may be now they have the coach of one schools. And the everyone, if you have a come more media. Because the Senator Monia, the Senator Monisima, me have some wife also. Idrisu, the Pacho Idrisu, Ababa Wano. When it in common for how long? Okay, me last year do. Usika sena akodimu. Kwanya afa so woman ni jai fo ko ha dan na no bia hia usika sena akodi ni ho. Sikari na 9,400. 94 million. But na de o se awade no ne won to aso bi. O ka tire me say ebedu bi na me fra na onfa. Enti me ka tire say o hwe na say o ntimi to aso a. On kan tire na me ye de me hu ye me ye. Enti ho na me ka tire say sikana me de na so fancy ma on nya de on force na me sanka me sika. Wo di sikani ma ni say on fancy ma. Me de sika ma say on fancy wa sa. Idrisu nya botre. Na why ne ho ade? Na wo yire ankasa no no wo wan a ono na ade sika ma ni say on fancy ma. Because also wo yire e na wa fo no so mpana e na wo du sika bre mpana ni say on fancy ma o. Me I said, Drew, how about this court? I said, Drew, how about this court? We see a tomb for Munti. Once what did you have come? Was Jerry Wagana? What from Pradis Cabin, Pradis of Fancy? I'm a Timo Jamiensa. Once how about this court? More diamo. Then, one man so. One who's all about you one. One for a Paris Manua. Hello? 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 Priscilla? Hello, Priscilla ni? Hello, Priscilla? Oh, Moshe Mayeni. Priscilla, what's a menka? Monsa, Niaman Kra. Monsan friend. I go say a power o de 10 minutes ni wi na enye abi je wanya no wa bo so amom yentie no free hotel o jere te Ghana sem discover me mpra e jawa lafia kola. Hello Priscilla, it say me ho ya na o say me ho ya ba pa wo ma me e wo hini ni o me wo sompa Unim brebi a freno Idrisu abokwa owo kata. Priscilla. Mitio. Mi busa wasem. Mi si unim abranti e friend Idrisu aboko owo kata unimu no. Hey God, give me patience. I beg where he knew me from, no. So you should follow that route and talk to me. Me, I listen to these programs online, but I don't like discussing my issues online. So he knows me, I know his family. He knows where my family is. So if he has issue with me, Priscilla, he should come Priscilla, please, exercise patience, okay? Or say,
or describing myself as CMano. And no, me person me who say if indeed the all can is true. Madam, I know you are doing your work as a journalist. Oh, and yes. you have rules. That's why I am calling you. And I'm telling you that you are doing your work as a journalist. And I have not bring my problem for you. If he brought my problem to you, I have no issues to discuss with you. I told him that I know his family, he know my family. So he chatted me through the brother. So he should let the brother come and talk to me. I can't talk anything on air. I respect my dignity on that. And I respect your dignity as well. Listen, Priscilla. So I don't discuss anything online. Priscilla, me de fabro for church e bi gina chene e bro for papa be na aka e de wa chere chene oye no. E de ne bro for bi atiti atonu. Wo bro for fun wa kenkan. E ye obema na problem. Wo yire wo ho. E diska koma wo mpana. So on fancy ma where your bombo clat case et one make cabro for chacha very actually bro for na wote bro for papa ben we asem say can I so see papa no onim chana e crop fast on ne chimpna et is onim so ne kadia one corner busia for he should go to her family members no kon kwaji scanning free no mon friend no erusu se wano nkama dwen kira no ajina ni so kofebo ba ne bro fa chiachia. I respect my integrity. Do you have any integrity? Who integrity be? Na integrity ni cry bro for. Dignity no waka was integrity no. Ni dignity and waka was integrity. So we are from there. Ni dignity. Obeso akasa se ni dignity is at stake and was integrity. Oya manche from there. Why? Why? When again? But Friday this me and carry what ni so power. That's the movie. A day, mon pano kore. O jere to this cabra on pena. Oh, Gina so say, she don't want to talk on air because of integrity. Dignity, integrity. Idris who bet to our limit. So I am cramoni or to me while you. But so on Walen. I am pra. To one and what I don't know if it's kind of way. Medofo, Casa. What me that say? Yerentia, a free power specialist about hospital. Ama when I share and when I 18, power specialist about hospital. And I am mamma, I could see a dear ya, a danwa woody jumanyanko ponam so, a san yaria who draw Emma any pa in a far who dear. Ya dear a buy and soa, not any da swasa, not a bamboo. Crown so ababejina yen chefano enne yete power specialist Seba hospital no nyankopon adom enne yakoma ato yem san say ya dia hepatitis B no duru ba bi na anida so eni ho nenso power specialist Seba hospital ma me akosi adua ya ebe pie mu o man mu emfie bebre atwam a chese odi nupa eba ye no nyame adom enne yakoma etimi eto yem ye ni abusua nyina enije san say ebi wo ho no mu a eba ye no won efrimu ekoye nenso ene de yebo ye homodene se ye beboa ama yade no ano abrase kra edi se bia wo hweme na wotie me na ene hepatitis B ana A C D no ni nyina mu no na de ya na ehu no eye bi no eno ntina obi ko hospital ne ye ka kire ne say hepatitis B no na wanya na adane ayam hihye me se wani de ni abrase power specialist Seba hospital Kumasi ye wo fe yase legbosom twe kwantempo no eso Jasbo filling station no na hospital kesi ameka ho asem no ye ne no edi nhye ne mo enkran so kwabenya Pokuasi ACP kwantempo no so na obehu power specialist Seba hospital na takrade so Anaji estate Anaji government school primary 1 no eno kwan so na obehu power specialist Seba hospital ya dia hodo bebre na ye hwe na enam se hepatitis B no na nyankopon adom ya hwa manfo bebre ni age ho abasobode enti obo power specialist Seba hospital de obi aka ne se ehon na wode hepatitis kwa wanim enwu ase na wode yade ne beko na enso wode apomde na ebebe efie sanse yade no ekanwa etimi wikiwa ma obi wo ho no ma yade ne beko no ida se ebefa drop en yade na kwa na se ne ka akra wantimi entwi obeduru
one my da said in the betna reach mu anasi ye beso ni mu ene ye de na kodu doctor nanso ompie free one no edura de be man within 3 hours no na ahoden aba be ye ne dia etisa wo hweme na enne obotan yire wo denden na wo je wo a enje wachi kase etimi so mu edura na dwa wo ntimi nda wafu ayire tan amasabe da yahodo a wo so no wanhwe ya akasade a chia mu wawu ani a tumirika na bra power specialist eba hospital na enupa ebinom abedia no ma enne yaje ho abasobode no nyankopon emfa ye maame so na onso unya ahoto emfa ma wo kra medofo number no 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200383831 medofo WhatsApp no 0555 797878 0555 797878 the obefa na opesa woni ye kasa wosubia no ye beje ofeso fatty liver ennebrebo no yade na adoso enu nti ama ennebrebo no didi wia se wo se aduane no brebo no timi yedi anani nyina ba abonten no se ntimi nya adwuma sa ama moja no krampo entimi eni afurusanye ya ubepiem ewo power specialist eba hospital nyankopon ebefa ye so ama wafu ayire tan na wokokata so awuntimi na wodwo nsogu ho no masabe eni aye tuntuntuntum na ama ene diabetes nyina ede ne ho aba begim na uhu na mane pressure edidi dim edi akire nyina no power specialist eba hospital na obepiem ede fatty liver and sensem ne ba ye bema woduro ama sade ne nyina na ne ma wafu a ahono na ayejire na wona ase nyina tatai no ne nyina atwetwen efri ho ama ho ato yade asiatika ne nyina wona kokom a ene etwenwo enu ntimi nkwa adwuma na emofrei etimi enya wo so mfaso no wode bepiem ewa asoye ho no ma nyankopon ebefa yen so ama siatika wona kokom na woseme nase nyina ehyehyeme ne nyina edidimo wanhwe yi a ebetimi di stroke e de abrew enu ntino power specialist eba hospital ye wo Kumasi fe yase legbosom twe kwantempo no so Jasbro filling station ene ene ni nhwe animu enkranso kwabenya pokuasi ACP kwantempo no eso ena takrade anaji estate ye number 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 WhatsApp no 0555 797878 0555 797878 sebia na wode no eya wonsem o pa wawari mfie bebre edro ben na wonyeye umepie mu power specialist eba hospital enkase ni da so asa sanse adoma chede no obia ne de etise uko na anye ya me so bra power na nyankopon emfa ye maame so na a miracle sa ekoso ase ye ho no wonsu nya wo chefa saye o saye funu kromu yade no ubepie mu power specialist eba hospital yade bebre ma okokete so wontimi na o de medofo echan kra wonim se osa wo so wobetimi abilidi e ma na bro so ebi betimi afa afiem obi wo hono mo oja ne nanso so asebe na enenammu osemi jame na ya na mikono emoja ye de ahye kokwa nanso so osa ebetimi de sa ensunsan so no aba osa betimi aso wachi kasa ma wanhwe yi a ebeja wani subirie osa ya de a enwu pa enu ntine me se wani de ni abrasem se kind of osa bia na abetna wo so no ubepiem e wo power specialist Herbal Hospital honomo a ye beboa wo ama wadupa anom se ye kompo se ye fibroid yade ahodo bebre na ye hye etu ase anan ma adupa e wo power aso ye enupa ahodo nso na ye mamme ehu ne ye yade a enne ekoso organ nti wasesa bebre akogu pharmacy shop chemical shop over the counter sahodo bebre na ode akogu sa wo bo wapa obi se mabo wa bosome mienu bosome miensa bosome nsia enne mebo wakura na sabi mi jame nan obi se mebo kura na medwonso obi se mabo amene emoja kura etimi free mu eba kona kope cough care herbal mixture a free power specialist eba hospital na ebebo ama ewani nyina ejae ama wo ho ato afi malaria enensu etoi yenum nsu ya baabia na eja rubber na ye de ato yenu aduane wia na ehwie enwura na gugata sim enti nensu no to a entimi enko akofa entuntum bebre
bebre aba enti wo mo wi ankasa yetena kan mo wi ye wo fia mo wi baby ye dwa so baby a entontom wi enti nkase media meda entontom na ati mi se opia bonten ko ade a malaria no ne wo chefa ye de adrop nwanwaso bi abadwa so a wonum aduro yi a say malaria say typhoid say jaundice no ne nyina free ni paduanum akọ ama ho ato adua ya heba malamis ya num bia hunu say aduro mu gu ahodo aduro we na maame anya abotere ade abadwa so sanse sikatua ya pa wo to aduro na wo re nyina hyem say aduro me num ama me ho ato me na wo hu ni sa ade abambuo kura eba enti adua ya heba malamis na wo no nom a malaria ne nyina ebejai ama ho ato wo afi wo num malaria duro na malaria no ekono ye nya enim say malaria no eba etimiti ye moja so na jaundice ne kura de echen enu tina ma me de malaria duro ba no se da bi ma me mfa tonic yi enka ho sabe ya na wonum malaria duro no na malaria ne kọ wanum ntimi nto so a na wape adua ya heba tonic no nso anom na moja na timi de afusane ye eboa mo oba wa fichi kuro eba kama pa ema ahoto eba enti ye to adua ya heba malames na ye to adua ya heba tonic no nso aka ho na etimi aboa ya me etimi adidi me etimi ada ye ne ya num ato ni nyina na beboa ye afi hebaten no nso so na eboa ama ye nipadua mu ahoden apomden no etimi esipi esita nyankopon nyansam no boy ye no de nkwamo bi wura ye mu a tese be ye na yade be ka wato ho no da bi entimi masa wo de sika kura atwa wa etimi ka wato dem be na wotwe yensa eze nkwamo no anu abafom wonum hebaten heba mixer me pacho ebeboa opa afi memedra etwato eno ne jirikagiri no na medru eye jirikagiri be ma wo kompa so a ne ye turoturo wo edura na dokora na wo frɛ wo dɔfo a ɔmpɛse obɛgye so sanse wo kwe wonim de ebesie da bia sa na eba jirikagiri na emema ne nom ama ye ho atɔ ye ma ye ho asisi ye ho so edura etimi boa emasisie mu yade bia no eboa ema amamman bɔne a egina wosisi mu so obi wo so mekotokora ɛfa ade asɔre a na ye de ama me jirikagiri heba mixture na ɛbɛboa wo pa ama bema obema yesem etimi akoyie number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp no ena 0555 7978 78 0555 797878 Madam say na me adumane so yeda was say akosi adua ya ma me haban kasa what say tena singu bomoden ebusuafo asema ba said you woka wasem no you see you knew I'm a journalist and of course that's why me so no I'm using my own credit to call you. I'm not here to condemning you. Just to explain yourself. And look at the way I walk kasa. Achi abrofo. I don't want to talk on my matter here. You don't want to talk your matter here. And I talk matter no, my dear. Oh, say do so. Ababa wanini. Yeah. Say do. Say so. Oh, me kabibi akora kunyamani. I don't want to talk on my matter, Unye, my dear. You don't want to talk on your matter. Yo, why are they? You have done very well. What's coming is very important. Next time, obey steady. Kremoni, you are entitled to marry 4. And of course, so when you're back, can we hear one? Yanwadi, so when you're in Wadia, a dinner we hear a now this kebra won praso on fancy waja wa lafia kra mon friend mama said e wakata na men kanya nsasam kire no so next time o ya dia onye very careful 90 million is ka bia wo case kakakra pank wo ban wani abre ye nua ba ma Charles on scamming yen muntie ne ye na nini de afira e ye no kore ne wi afia wo kire ba na nipa adane etro okwa akosia ho no wankwaji sika oso okoka anasem se ne mprada da bi ene ka ate na ni afrent office no wabo ni dua on se nipa se wo how ba na de hye dum ni adan ti mesre September 2 to sweetheart on scam what
ne wa yi no nyame be hyira wo momwa ne yenti na nani ati na okodi ni pa on fa sa asem we me say champo 2 minutes me da say so for my why biem na wo so kata 3 minutes hello ma'am Idrisu yes ma'am sauti asem na okaye no but your phone kata wo say wunim na busuafo nso nimu eti baby krona wunimu no fa saa nkra ne kofa ho ma wo mo na mo nka nkire no na wono de wontumi meka ne mata ewo radio so Wase menya de wase wunim na busuafo na wunim na busuafo mbla na nim ho ayo nti wase fankra ne koma na busuafo na wo mo eme asembia ho a wo mo mabusa no na wontumi nkasa wa ha which is the organ so menene ya adwen kwa bi so na futu a mede be ma wonie Idrisu wo ye kramoni wo betimi awale dodo so wo be wale a fa kwan paso ware na wo yire wo hode a emfasika ma wo mpena so mfansie ma because bibia betimi asi wo yire de edan a wo yire wonene wo ba obedwene ho wati mafutu yi the case is dismissed. Mr. Champo Kasa. So of my medasi. So mommy, a brand ya what to konya ya wo akobobra. Wo a yire e wo ma e wo Ghana. Enu nti na wo ye krampo no odempa na e tawachi. Ama bibia akoso. Emema momo se ye firi mochi a modwuma esai. Enna samuso firi achi a sebe onyakopon so oni mudi. And ya maybe can say Facebook ya be very good. And never be brave cause yes you depend on no mutri ye Facebook aware ho enti ya ye bibi eye abrant ya we kramoni wo kwa so be brave serious of mami e kan that's why so to boss na ba Ghana na wo be pe obi na sabi wo bore no na ne me kan say unu abema na ye ko hwehwe oba na ukohu abusia no consummation of the marriage and taking place Ghana mrakra enya ware even the Ghana crowd no 6 months consummation of marriage amemo awale agu okrata so it me go at any time it way me bro for ya me so me ka tell say e kwaya ma Boba no any dan wo na obu ne kwasia na se bo hwe obeya wada TV so ya wo ka no pekire wo yini na je se oba na nkasa no wonya na dwe se wo abrante ko bi kura wo pew eno tin ya ka ne se wo se fasa kwa no so a me feel se e na wo ye ne se bebo a wo fa so a wo se be ka usika wo se nka usika so a e kwa ya ma na mom ye ntu nkrofofo Facebook no yo that's why bibia ya amonto mo boase edi owo ni enkwa ene ahunya nyina eba na so ya amonto mo boase kakra me dance yo Paulina my lady me dance ya na me na ata kan se mi wase nyedi obehunu nie ansa na obi beka se nyedi obehunu nie no na ebia na wantoto nie ma biye ana watu mirika kofa ba bia ense se wo ye dai wo fa tie ko basa nipa timika eta aka se enyedi obehunu sabio em se Yebra Idrisu my lady wudi kan afre na buja san na tiri mi afusi wo se ahokire adwuma nye watimi akotena kata sabe di odi be yuti gura wonya bi ba wutimi nya sika e de be e kan se be ha dan ma wo ba wo pese wo ware na wo ma mienu enya wo ma wutimi nya sika de be ha dan de ma wo mo eno na chi wo so kan se wo do afuo wutimi ma ani gya afuo ne ko na wafa be de afuo na wo ma akodo afuo ne de e de ama no sabe e bi kura mpa na bi ono so ni bi ka se nipa bi ode ne tie ni nyina mfaso bi anya den eheda ni so na mmom de asie mesre bra Idrisu se toto ni mayie sabe ba bi a wotifia do de wanyini abaya de ne beto usu e wo so ena maya na aba no mo didi wo ma dwene ho wo mu didi wo ma dwene ho wo be wa dwene so wo do ba wo boa we di abesie nkire se na wo do bi ayede ewom eti de mesre ne se sabe se ba bi a wotifia do na wo yire wo Ghana na sabe wo de onsika bebre wo mpana de no kwase mu ne no nya no ma ayede ebeboa na emom ne mesre wo ne se sabe ye nua ba ya ni sika ro wo se wonu na busuafo wo se duru ho no wo ne wo be kamera wo
eso tama dis kan ebere no na wo ne wan kamera wo dede wo na ade ba ye ntie se de aduro no se bra na bibi ne wo no abusuafo nko kan emom ne mesere ene mema binum ne se sebe mutu ana mo etoso bie mu a da bia ya ka sani awade de mutumi wale de mu pe bia dodo bia mo pe sebe ne nkramofo na emom wo kwade ahwe sebe obi a ebia na dwene mu do kakra na obetimi ayede aboa wo na emom nya sasa bio woti baabi a wo ye adwuma di pa na wasan di sika de abra baba wa bi na wa ye sika ne basa na ekene bi no na wode woti radio asa na asa wo so di neti radio so ana ba ko pie mpanimfu anim na ba ko bes aba ko yesa asese bio ase panimu ase wa toto ne mayi eduma bi a na nye den emo wanti de mesere ne se sade my lady wadi kan frɛ wo ba ndem se nya dan ya ko fitie mu a bibia ba ye kama medase me pa Charles Spanish 3 power combined. Ko pe binom na mo aging emma bibi kura wo a wadwene mfi. Be ye adwuma kama. O jane be die afusa na wadwene. Bia no ma otimi ko wonim yie pa. Obeda kama. Spanish garlic mixture ne capsules. Pure garlic extract. Na mo ni pedua no. 16 herbs account. Ehunu say ye. Eti yi halitosis. Ne kwasem. E beti cholesterol ne so. Ne kwasem papa. Na afia tata ye be ko. Be Ibrahim ha udwale a wuti hu a. Eno so be ko ba bi eton no bia obenye 0266114111 we Boris B and nam papa fi dia den dia mre e organic fa kwai fro anu so no photo party supermarket engagement kremoni so na ekuni e halal fa ye mpacho bebo pa fre number yi ne bebo o debi o fra betimi kwai delivery 0544444453 oboy buy medical research adomenu ohoni wo me pacho ko ho abetie yi unsa ye otitriti akoma bo kinkimu ye kakra bia no abre stroke diabetes kidney fertility and why preke se power mu abomumu etu of various hemojare wo fa ka painful 0249761508 d4 malady menua edusu pa de obeha ka o se ye boni pa o ye wagina ni so na wo ti kata o se me send this card obi o ti Facebook oba a wo hia na wu hu no woni kosu ehu no ni pieto ene ntoma wo send this card comment so fa ensese no ho ayem se wo ye video call per hu se da bi o shape no woni shape no emfa wo twa di kam o wo twa di na we nyina ye de yesua de emre bi atwam sika ye sadin koma nkofo wunim sabe ye wo muin wonti Holland Belgium Germany and I was saying what kata now was niska oba wunim no bra waso ba ye hye lucky crown say one for few people say man so for akadia nkoja no coach wudi eh na de meko eh na de kwa gina what I say ye woni me bi wo no mu a ensem fatase ye nyankoda wo hye oba wo so pena wo hwe na mo to no wotima bo ano wo de wo hye no wo se mama me bra conference nkwa no wade na bra again wo hu ebi kwado wo ya nanta na wo so ya nanta ebi kwado ni man koye no de ni man koye na baba wo ba fawo debi o di wadwo ho eti wo mayi mfa wo nsu de na etimi aboy because eniema ekoso no emaba wo no ti Facebook TikTok no ukofa bi wo twini di na nye se wo do ba betwa di obeyi wasa twede ama wakasam sei dem te quality me na to ma wim eti bra o sika ne de ababa was what ko just Supreme Court malidi answer in zanka answer in zanko because ababa wo wi ba bia de me ko bia no obetima catch us wo run okwa mo video call e no ko so de ba use ka wa hu na japade yes and so betina against you one year dance ni e bia wo ye wi so de nati obeka catch us o ba bia odo begina etie besere party malidi wadawroma ye nhwe na wadawroma emma woti fo kakra so emblem na asema no do fo video ma woda nya ni tew na emfa ya free for pancho birthdays na ready am fanto so my ni nkwe ni we Angel Poku Williams if record akua ho record akua ji wa Sompa en wo wish no nyame nhira no pi happy birthday edanase why be anti perpetua baby ani free owura Kofi Adu kumase ho eno no so wish no odi ataban ani unyamisha 0554931931 0548931931 na also for wadwenche no bra oba ntentem na watwe ho afu TV no momentie wo ho ye bre ne ko eni bre krasi man krompe ne de fa course winti uche wo so bibra emwaye hello
Mommy, Papa, original into why? I saw you can say the bram. Magia to me. That's what that you could see. Thank you, Dr. Nelson himself for the default. Oh, I grant you said the son of the son. You could pay the other baby. When the grandma, who be sending your pata, you need to look around for Crana, but then said, no matter say, no one in PIC. You must have maybe looking the abominable. A little lady for you. You're in your bed, maybe you said in prejudice. Just like you start about what you're the council, you also. That I know 6 Facebook. You're telling home. That's it. Yes, yes. Hello. Hello. Pacha udi yentio. So forgive me, you could forget. Also yentio. Oh, you need you only can say Michelle. Amen. Oh, boy, Jima, papa. Sir, me see me come first stage now. I'm not saying you're not Seneca. Oh, what you I mean, can go back and even a comedy on me. What I'm saying, area for more. I mean, there's a kind of table who quite was about this. Now, go to see for the one who was about this and I too. Echo can you I mean, I said, young mom. Miaga, just kind of now, buy one on the not gonna put the first 10 years. Yeah, CP. Hello. Hello. Pacha udi yentio. Nana yentio. Na mini be me idea. You kwa ye te Ghana omu chin di name say wa wote. Eh. Tata. On chin yan sa no re ne number. That's. Yes, that's pa. Hello. Hello. Pacha udi yentio. Me did Eric. Yentio Eric. Yo, remember why am so far? Cause what about dinner when you scar? What do you know? About for no dinner. And see the body they have client. Don't put about it. Hello. 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 Udin yentio. Hello. Hello. Mommy, I told Kakasa. Hello. Hello. Bit of food yentio. Me did the affair with the alcohol. I'm not there. Radia do me hoy. Mine, only answer. Oh, Mancasa. I could show you Facebook. I was the sick can be our wallet. I'm discovering this one for two. No, be our wallet, dear. Then I will hear no more with you. Until my room with Cano before fraud and what we see car command. Mamma to sort of so I'm the Bulla. Dismissal of any case in hello. What a kata Baba Kranya bin uti. At the crew, Nantemilable, Ababa and Mumapo. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, Dean until. But you don't have some boss there. Until. Now, nothing only answer. Only answer says, what will be mouse now? What will be mouse? What will be picked up? Yes, can I go up? I say, would be everything. That's also when you're back. Just because of the mouth, not to be at the mouth. We end the mass. That's what we have to now. Yeah, that's it. Hello. 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 Would you yent you? Hello. Yeah, don't go, Papa Casa. Ah. Hello, yeah. The friend that was in because of freedom for free. Yent you. I'm almost about that. Hello. It's you. Uncle Bama couldn't say, baby defend. Hello. Sorry. Yentia, would you say? Hello. Mammy Casawai. Good afternoon. Afternoon. Hello. Good afternoon.
Me hoye. Yo. Mommy. Me Donna me do. With the one, mammy, don't be the one. That's it. Go on. Me look at me. Ya pedako na bechia right. Ya pedako na bechia. Ya bra. Why? Medasipa. Hello. Hello, my good afternoon. I have to know what about any baby I can say free. Yes, let me speak in the topic for now. Until. Let's know that brand new and you know about now. Why, yeah, it's not a mess. The only other woman, only on the way. Nayaria, they will get it. I'm a Guanyadi, other woman, wife. Oh, yes, that's it. Hello. Ebusua ha na brebe me yakwan ne de Sompa Nkomo no besie odom fo dom ye ne a wo kyena so e beto aso Sompa Nkomo de bola adofo ne afo anti love prosi fo nyina ire ne ma hye me space no se me hye ya che erade nhyira e da obi biase. Let's get ready to. My name is Kwesi Antich. In this